أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال أشرف الأصل بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع
فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من بقضى الله وطارهم. بلغ القوم عني أني يهوى سيارهم، فأن وقتي مضى دايم ونتبع أثارهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. علهم ينظرون عني مراقب نظارهم، سلهم استفتهم عني وخذ لي خبارهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. وانبساطي إذا حد في المجالس ذكرهم، رب غثني بهم وانزل بقلبي مطارهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. عل يحيى وتشرق فيه منهم قمارهم، يجتني من جنان القرب حالي ثمارهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. ليت نحضر معاهم في الدياجي سمرهم، فيما حاضر بها نال المنى من عضرهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. حيث جود المهيمن بالمواهب غبرهم، جود من بعد تخريب المباني عمرهم. الله الله يا الله 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 يا الله، والصلاة على من به قضى الله وطارهم. نحن أهل البصيرة والتقى في صورهم، جل من قد خلقهم
جل من قد فطرهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من بقضى الله وطهرهم. بالله نشر حديث أيامنا في حجرهم حين حرك فؤادي من غناهم وترهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من به قضى الله وطاره. وانبسطنا به تنفح علينا خمارهم. حبذا حجهم يا حبذا معتمرهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من به قضى الله وطاره. حبذا في تهجدهم موايد سعارهم. هؤلاء مقصدي يا قلب والغير ذارهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من به قضى الله وطاره. ادعوا ربك عسى يكتبك في من نظرهم. يعمر الله خرابك مثل ما قد عمرهم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على من به قضى الله وطاره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يهط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفحم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا.
ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته اليد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم الفيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علي قلبه هذه درة مكنونة وجوهرة موسونة، والكون كله يسبه ويمسي في سرور واتحاد صلى الله عليه. مصوفة البروج مصوفة إلى الطاق جواهر صلى الله عليه. كل شيء نطقت بفصح العبارة معلنة بالكمال البشارة، وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزال الأرض والسماوات متلمحة بإثر فراج معلقة أشرف البريات والبروده من علام الخفاء إلى علام الظهور بعد تناكله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود البهجة التكريم والبسط في العلام الكبير مائدة تشريف وتعظيم بالبرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية.
فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامل المحمود من إذن لله بالتعظيم والسجود. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدى أقبل شهد علينا والهنا من كل جانب، ولنا البشرى بسعد جاءنا من خير واجب، علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا وجاء لنا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير هائل سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك
واستهزئ بجمالي فاك بالحزن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد صل يا ربي على النبي الحق للعالمين المجفى بالقيامة للحلائق أجمعين لربي كل حمد فلربي كل حمد جل يا سورة الله الله النبي وجودي إذا حبا النبي وجودي المصطفى هادي محمد الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين الله الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة أمن أعطانا بالبراهين الله الله يا رسول الله أعلن بك إن بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا رسول الله جئنا علينا راح قاصدينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين واهدينا نهج سبيل نهج سبيل كي به نسعد ونرشد ونرشد ألف صلى الله على دين الوجود من سكن طيبة وهيم في درود الله 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 يا رب، يا رب. الله
سيدنا الله 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 بمكة والمدينة يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم أخلاق السبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رعوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ معتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع سهولة أخلاق الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل به تعطرت الطرق والمنازل وبرول في ذكر تعطبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في الخلق وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق من في البرية محمودة
محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشنه وله الأولى في مجري ومكانه. أوصى في الزكاة تعالى مجدها أخذت على نجم سحاب إنانه. وقد انبسط قلم في التدوين ما أفاده علمه من وقائق مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتقديم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عن أئنة أقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الحتم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا في به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر جاسي من دادك في عبادك راجيك وتشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعيننا إليك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدمان في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه ظاهره، وأم ببركة وشرف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل ذرينا وأهدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر دين المدينين، واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على عهد الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وشرم عظيم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما ملك الله وعليه وصحبه. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabak, nasir bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim,
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Alhamdulillah yang kami muliakan para habaib, para asatidzah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini ada Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Kita doakan agar selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan setiap hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sini ada Al-Habib Abuya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsi, dan juga sama-sama kita doakan agar panjang umurnya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada tamu kita dari jauh, yaitu dari Surabaya, Habib Muhammad As-Segaf. Kita doakan juga biar Habib Abdul Rahman, yaitu Habib Muhammad, selalu mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangkan rasa ta'zim dan hormat al-faqir kepada antum sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita mengadakan acara daripada Haul Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Syihabuddin Akbar, dan juga sekaligus Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. InsyaAllah dengan hadirnya antum sekalian, yaitu insyaAllah menambahkan keberkahan dan juga mendapatkan kecintaan daripada Allah dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, rangkaian daripada Haul Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Syihabuddin Akbar dan Al-Habib Al-Barakat Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, kita mulai dari hari Jumat pagi kita ziarah sekalian pembacaan Yasin, tahlil, tasbih dan doa, dan dilanjutkan dengan Qasidatul Burdah Al-Imam Busiri rahimahullah ta'ala. Dan malamnya kita mengadakan khataman Quran, ya, dan ditutup dengan doa Al-Imam Ali Zainal Abidin, dan dilanjutkan dengan pembacaan Ihtibar Ulil Absar yang tadi yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Husain Ba'bud, dan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara yang selanjutnya yaitu pembacaan daripada sedikit singkat managib, yaitu yang insyaallah akan dibawakan oleh Habib Al-Ustad Abdul Rahman Al-Mashhur bil Ustad Muhammad bin Syahab. Alaihi tafaddal mashkurah. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. وبذكر أوليائه تنزيل الرحمات والبركات والنفحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد السادات، وعلى آله وصحبه أنجم الظاهرات، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, izinkan Al-Faqir untuk sedikit membacakan daripada sekelumit, daripada sekian banyak daripada managib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad Syihabuddin Al-Akbar. Beliau Al-Habib Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman Ainul Mukashifin bin Ali bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Al-Mirbat bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib وفاطمة الزهراء بنت سيد الأولين والآخرين نبينا محمد
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun gelar beliau dengan nama gelar Syihabuddin merupakan gelar yang disandang beliau dikarenakan beliau merupakan pemimpin dan imam yang agung dan imam daripada pembimbing di zamannya, yang melebihi ulama yang sebaya dan semasa dengan beliau. Beliau Al-Habib Ahmad Syihabuddin Al-Akbar dilahirkan pada tahun 887 Hijriah di kota Tarim, Hadramut. Dari ibu beliau Syarifah As-Salihah At-Taqiyah, Asy-Syarifah Aisyah binti Abdurrahman Bafaqih. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quran, dan di usia tersebut beliau sudah menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu dan menggapai semua keutamaan dengan senantiasa menjalani dan menekuni daripada tariqah anjid-anjidnya Aslafun as-salih. Beliau juga hidup semasa dengan seorang imam yang termuka di zaman beliau, yaitu kakeknya sendiri yang bernama Sayyidina al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau memiliki putra dan putri, di antara lain Muhammad Al-Hadi dan Umar dan Abdurrahman Al-Qadhi dan Maryam Al-Ummiyah dan banyak lagi daripada anak-anak beliau. Di antara guru dan murid beliau, Al-Imam Ahmad Syihabuddin Al-Akbar mempelajari ilmu tasawuf dari ayahandanya serta mendapatkan talbis hirgah asy-syarifah dari ayahnya, dan diberikan juga kepadanya at-tahkim asy-syaraf atau at-tahkimu asy-syarif. Adapun ilmu fikih, beliau belajar daripada guru beliau yang bernama Al-Qadhi Ahmad Syarif, dan ilmu hadis dari Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Al-Khirid, pengarang Al-Kitab Al-Ghurar, dan juga Al-Faqih Muhammad bin Abdurrahman Bafadal. Selain itu, beliau juga menimba ilmu dari para ulama lainnya yang tersebar di beberapa kota Hadramut dan kota-kota di sebelah utara Yaman, termasuk para ulama dari Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, di antaranya Al-Ustadz Abil Hasan Al-Bakri dan Syekh Ibnu Hajar Al-Makki, dan masih banyak lagi daripada guru-guru beliau. Setelah cukup lama membekali diri beliau di berbagai bidang ilmu, beliau kembali ke kampung halaman beliau, yaitu di kota Tarim, untuk mengajar ilmu serta membimbing para murid berdatangan. Maka berdatanganlah murid kepadanya generasi demi generasi untuk menimba ilmu darinya, baik itu ilmu syariat ataupun ilmu tariqah dan hakikat. Hasilnya, banyak di antara murid-murid beliau yang kemudian hari menjadi ulama muhaqqiqin pada zaman beliau. Di antara lain Sayyid Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus, Al-Qadhi Muhammad bin Husain bin Syekh bin Ali, dan kakek dari ayah pengarang Masra' Ar-Rawi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Asili, Syekh Yahya Al-Khatib, dan termasuk guru beliau sendiri di dalam ilmu hadis Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Khirid, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara mereka satu sama lain berguru dan menimba ilmu dari satu ke yang lainnya. Beliau pernah berkata dulu, aku adalah orang yang menuruti nafsuku, tapi sekarang akulah orang yang mampu menguasainya. Sehingga para aulia wassalihin mengatakan inilah karamah yang sesungguhnya. Dan beliau juga pernah berkata bahwa sesungguhnya semua magam-magam yang tinggi yang dipunyai oleh kakek-kakekku dan yang terpencar di luhurku atau yang terpancar di luhurku, Allah kumpulkan semua pada diriku, kata beliau. Beliau juga merupakan sahibud darq. Inilah sekelumit daripada manaqib beliau yang kita bisa kumpulkan. Kemudian ini sekelumit daripada manaqib Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab dilahirkan di kota Palembang sekitar tahun 1220 Hijriah. Ayah beliau bernama Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Ali bin Syekh bin Syihabuddin.
dan ibu beliau bernama Asyarifah Zainab binti Ibrahim bin Yahya. Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Ahmad bin Ali An-Nasaba bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Shihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Ghadi bin Ahmad Shihabuddin Al-Akbar. Nasab beliau terus tersambung sampai ke Sayyidina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Ahmad bin Syekh dididik langsung oleh ayah beliau di lingkungan keluarga yang religius. Nenek beliau merupakan putri daripada Sultan Mahmud Badaruddin yang pertama. Setelah beliau beranjak dewasa, maka beliau berangkat ke kota Tarim untuk menuntut ilmu dan berziarah. Di sana beliau banyak bertemu dengan para aulia yang hidup pada masa tersebut. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi. Di antaranya Al-Habib Imam Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur. Di antaranya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Dan banyak lagi daripada ulama dan aulia yang beliau ambil istifadah daripada mereka-mereka semua. Setelah beliau menuntut ilmu dan berziarah di sana, beliau kembali ke kota Palembang dengan membawa kitab nasab yang disusun khusus oleh kakek beliau Al-Habib Ali An-Nasabah. Beliau berusaha meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh kakek beliau dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian nasab Sadatuna Alawiyin. Beliau menikah di Palembang. Dari pernikahan beliau dikaruniai putra dan putri. Di antaranya Umar, Syekh, Alwi, Muhammad, Segaf, Abdurrahman, Syihabuddin, Abdullah, Hussein, Zaid, Ali, Salim, wa Harun, Muhammad, dan Alawiyah, Ni'mah, Fadlun, Maryam, Nur, Salehah, dan Zainab. Al-Habib Ahmad bin Syekh dikenal sebagai seorang yang alim, abid, wali min awliyaillah. Beliau juga memiliki kepedulian sosial yang amat tinggi bagi masyarakat di sekitar. Sebagaimana hal tersebut mewarisi apa yang telah diajarkan oleh datuk-datuk beliau hingga sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang beliau lakukan adalah beliau senantiasa bersedekah dan membagikan harta beliau kepada orang-orang di sekitar beliau. Beliau juga banyak mewakafkan harta dan tanah beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam bentuk pembangunan masjid. Beliau banyak sekali dikenal dengan dalam pembangunan atau berperan penting dalam pembangunan masjid dan musola. Di antaranya Masjid Darul Muttaqin, Musola Al-Musawa atau At-Tayyibah, dan Musola Al-Muslimun. Beliau juga merupakan penyandang dana dalam perluasan pembangunan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Palembang, yang mana bangunan tersebut beliau sumbangkan lebih luas daripada bangunan asli Masjid Agung itu sendiri. Hal tersebut sampai sekarang masih tertulis dan tersimpan di manuskrip sejarah perjalanan Masjid Agung atau perluasan dan pembesaran Masjid Agung Palembang Darussalam. Beliau juga bersama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar membangun masjid di Kota Mentok, Pulau Bangka. Beliau juga memiliki pandangan dan pemikiran yang jauh ke masa depan. Beliau memikirkan anak cucunya, bahkan masyarakat yang ada di sekitar beliau, yang akan hidup sesudah beliau. Salah satu yang beliau lakukan adalah dengan membangun komplek turbah pemakaman yang terletak di daerah tinggi, yang beliau peruntukkan bagi beliau dan keturunan beliau dan juga orang-orang yang mencintai beliau. Untuk membangun komplek perkuburan tersebut, Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihabuddin mendatangkan seorang tenaga ahli khusus dari kota Tarim Hadramut ke kota Palembang untuk mendesain komplek perkuburan Zambal di kota Tarim, yang mana sama persis keadaan di sana seperti makbaroh yang dibangun oleh atau yang dibuat oleh Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Dan ini diakui oleh para habaib yang mereka berkunjung ke kota Palembang, bahwasanya perkuburan atau makbarah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab merupakan mirip dan sangat mirip desain dan tata tertibnya seperti makbarah Zambal. Untuk memudahkan transportasi material,
pembangunan komplek Makbaro tersebut, Al-Habib Ahmad bin Syekh membuat kanal atau sungai kecil sehingga material dapat diangkut melalui jalur laut. Para pekerja sebagian besar mereka merupakan warga keturunan Tionghoa. Diberi upah bidang-bidang tanah di daerah Talang Kenten. Dan keturunan mereka sampai sekarang dikenal dengan sebutan Cino Talang. Selain merupakan seorang yang alim, abid, Al-Habib Ahmad bin Syekh sangat mencintai ilmu dan sangat mencintai ulama. Terlebih lagi yang datang daripada kota Hadramut. Beliau juga sangat mencintai ilmu dan ulama. Hal ini terbukti dari apa yang beliau lakukan dengan menikahkan putri-putri beliau dengan seorang kubar, dengan seorang alim min awliyaillah, terkhusus yang datang daripada negeri Hadramut. Di antaranya ada Al-Habib Alawi bin Ali bin Shihabuddin. Ada juga menantu beliau yang bernama Al-Imam Al-Kabir Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Shihabuddin. Al-Habib Ahmad bin Hamid Ba'alawi. Al-Habib Syekh bin Ali bin Shihabuddin. Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Ali bin Shihabuddin. Dan Al-Habib Ali bin Alwi bin Shihabuddin. Dan masih banyak lagi daripada menantu-menantu beliau. Beliau meninggal dunia atau bertemu dengan kekasihnya Allah Jalla Jalaluh dan berhadapan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Sya'ban tahun 1300 Hijriah. Bertepatan pada 3 Juli 1883 Masehi. Akan tetapi, walaupun beliau sudah lama meninggalkan kita, kurang lebih 143 tahun yang lalu, akan tetapi beliau meninggalkan banyak hal dan meninggalkan banyak dampak positif di tengah-tengah masyarakat kota Palembang. Mudah-mudahan sedikit daripada manaqib Al-Imam Ahmad Shihabuddin Al-Akbar dan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab bisa memberikan dorongan bagi kita semua, terlebih kepada anak cucu daripada Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, untuk selalu mencontoh beliau dan meneruskan dan memelihara apa yang beliau buat semasa hidup beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan serta berjalan mengikuti jejak langkah daripada beliau, dan juga insya Allah kita dikumpulkan bersama mereka nanti di surga Firdausil A'la ma'a Habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Hadha ma naqulu lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jazak. Apa yang telah disampaikan oleh Habib Al-Ustaz Abdul Rahman Al-Masyhur bin Ustaz Muhammad bin Syahab, insyaAllah menjadikan manfaat bagi kita untuk meniru apa jejak para salaf kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang insyaAllah akan dibawakan oleh Habib Al-Ustaz Hamid Labib bin Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Alaihi tafaddal mashkurah. Sallu ala nabi. بسم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh berhasil, beruntung orang-orang mukmin. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan keindahannya, dengan kenikmatan yang ada di dalamnya,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun. Dalam riwayat lain, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan seisinya dan kenikmatannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada surga, katakanlah apa yang mau kau katakan. Lalu surga pun mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Dalam surah ini diteruskan siapa orang mukmin yang aflah, siapa orang mukmin yang sukses. Mereka adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan salat dan khusyuk dalam salatnya. Khadi'un. Nunduk kepalanya. Melihat ke tempat sujudnya. Ada riwayat mengatakan bahwasanya ada yang salat ngadep langit. Salatnya ngadep langit. Akhirnya tak kala turun ayat ini, mereka akhirnya tunduk dan salat ngadep tempat sujudnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka tidak lalai, nandak lalai, sibuk untuk akhiratnya. Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakatnya, mengeluarkan zakatnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya mereka, maka ini bukanlah hal yang mazmum, bukan hal yang dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Mereka-mereka yang mencari jalur lain yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syahwat nafsunya, maka mereka adalah al-'adun. Orang-orang yang berzina adalah orang-orang yang adun. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Mereka yang dalam salatnya selalu daim, selalu menunaikan salatnya, ulaika humul warithun. Merekalah yang akan mewarisi surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surga di sini dikatakan al-warithun? Kenapa mereka yang masuk surga dikatakan dengan mereka yang mewarisi? Karena tidaklah setiap orang pasti memiliki magam posisi di surga dan memiliki magam posisi di neraka. Ketika ahli-ahli neraka masuk ke neraka, maka posisi dia yang ada di surga itu akan diperuntukkan kepada mereka-mereka yang berhasil dan masuk surga. Maka mereka mewarisi dari apa-apa yang ditinggalkan oleh ahli-ahli neraka. Warithun, mendapatkan 2 surga mereka. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka yang mendapatkan surga firdaus. Surga firdaus, firdaus itu adalah bustan. Bustan itu artinya kebun yang penuh dengan aneka ragam makanan, yang penuh dengan aneka ragam kenikmatan. Firdaus itu sendiri bukan dari kata bahasa Romawi, firdaus. Alhamdulillah, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka yang memperolehkan surga firdaus nanti kelak di akhir kiamat. Tadi kita dengarkan manaqibnya Al-Habib Syihabuddin Al-Akbar, kemudian kita dengarkan pula manaqib Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, manaqib yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu, mereka adalah orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Namun demikian tidak menghalang mereka untuk memperoleh kebaikan lain melalui mencari nafkah. Mereka juga mencari duit. Mereka juga mencari hal-hal untuk menghidupi keluarga mereka. Makanya kita dengar tadi Abi Ahmad bin Syekh banyak duitnya infak ke sana, buat masjid, buat musalla, wakafkan tanah untuk kuburan, banyak beliau berinfak. Artinya beliau mencari duit, artinya beliau orang yang memiliki, punya, berisi. Nah ini tidak menghalangi beliau yang sosok seorang yang alim, namun pula beliau mencari nafkah, mencari ma'isyah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah suatu tempat yang aku ingin mati di situ
melainkan suatu tempat yang sangat kucintai, yaitu adalah tempat yang mana aku mencari nafkah untuk keluargaku, abi'u wa ashtari. Tempat yang mana aku mencari rizki, nafkah untuk keluargaku, itu adalah tempat yang aku senangi untuk aku mati di situ, agar menjadi saksi dan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau mencari rizki yang halal untuk menghidupi keluarganya. Begitu pula Al-Imam Ibrahim bin Adham. Beliau tak kala itu sedang memikul kayu di pundaknya, bawa kayu. Datanglah seorang mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, dak usahlah kau cak itu. Sudah, dak usah, cukuplah, keluargamu akan mencukupimu. Namun Ibrahim bin Adham mengatakan, tidak. Karena aku pernah mendengarkan satu riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang berada di posisi hina dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, wajabat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin itu, dia nyari duit yang halal, dapat masuk surga. Muflih. Jadi di sini beliau Habib Ahmad bin Syekh mencontohkan kita hal yang sangat baik. Beliau pula sangat mencintai ilmu, bahkan beliau menikahkan anak-anaknya kepada tokoh-tokoh ilmu. Dan ini bukanlah suatu aib bagi seorang ayah yang memiliki anak perempuan untuk menjodohkan anaknya kepada orang lain. Dalam hadis, beberapa hadis meriwayatkan bahwasanya ada beberapa perempuan yang meminang dirinya untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya seorang perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki lain, itu bukan hal yang aib. Seorang ayah dari seorang anak perempuan menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang soleh dipandangnya, bukan suatu yang aib. Bagus. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab, tak kala anaknya Sofiyah menjanda. Beliau pun menawarkan anaknya anaknya Hafsah ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, ditawarkan kepada Sayyidina Utsman, sampai akhirnya dipinang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hal aib, bagus, bukan hal yang aib. Kalau seandainya orang yang kita pinta ini adalah orang yang soleh, orang yang baik. Jadi selaku ayah, selaku jid mungkin baik baginya untuk menawarkan gadis anak-anak putrinya kepada orang-orang yang dipandang soleh. Hal lain yang dicontohkan oleh Al-Habib Ahmad bin Syekh, beliau merupakan sosok alim yang berilmu, tidak kosongan. Beliau berangkat ke kota Hadramut, menemui di situ tadi disebutkan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, tokoh alim di sana, mufti Diyarul Hadramiyah. Begitu juga beliau menemui Al-Muhaddits Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau juga menemui Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Satu kisah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang bisa kita petik dari ayat yang kita baca tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka menjaga salatnya. Yang bisa kita petik dari cerita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, tak kala itu pernah satu kali Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ditangkap, dipenjara oleh orang-orang zalim. Allah alam tidak tahu apa sebabnya. Setelah beliau dilepaskan, orang-orang pun berdatangan kepada beliau, Habib antum ditangkap. Iya. Tapi Habib tadi mengatakan, ini gara-gara aku lalai memperhatikan khadimah yang ada di rumahku. Khadimah yang ada di rumahku ini lalai akan sholatnya. Makanya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku dipenjara di sini. Aku dipenjara di sini, sebabnya apa? Khadimah yang ada di rumahku lalai akan sholatnya. Hal yang sekecil ini pun diperhatikan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bagaimana dengan anak-anak beliau? Pastilah diperhatikan bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadatnya, dan bagaimana urusan-urusan lainnya. Maka dari itu kita haruslah memperhatikan sholat kita, sholat anak-anak kita, sholat istri-istri kita, diperhatikan. Janganlah sampai mereka meninggalkan sholat, namun kita biasa saja, tidak menghiraukan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, berhubung ini sudah bulan Sya'ban, mungkin sebentar lagi kita akan memasuki malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban,
malam yang sangat mulia, malam yang di situ disunnahkan kita untuk menghidupkannya, dan juga malam di situ Allah Subhanahu wa taala menijabah semua doa-doa yang dipanjatkan di malam tersebut. Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan malam Lailatul Jum'ah, malam Jumat, menghidupkan malam Jumat itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 1 minggu. Malam nisfu Sya'ban dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa 1 tahun. Malam Lailatul Qadar menghidupkan malam tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidup. Seumur hidupnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita harus memperhatikan malam yang akan datang ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kita perhatikan dan kita bersungguh-sungguh dalam menghidupkannya dengan ihya'ul lail, dengan ibadat atau dengan ilmu yang lain. Dengan ilmu, dengan murajaah. Termasuk itu adalah merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya di malam tersebut, akan tetapi dikecualikan di situ beberapa golongan. Yang dikecualikan di situ adalah al-musyahin, orang yang berseteru, bermusuhan. Orang yang bermusuhan ini tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang kahin, sahir, main-main sihir. Begitu pula az-zani. Begitu juga mudminul khamr, orang yang minum khamr. Kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat dan meninggalkan hal-hal yang dilakukannya sebenar-benarnya. Sangat meninggalkan istisal, meninggalkan dan melepaskan hal tersebut. Maka mereka akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang yang melakukan maksiat, seseorang yang melakukan maksiat akan ditarik oleh kemaksiatan yang lainnya. Orang yang tidak bisa bangun subuh untuk menunaikan sholat subuh, tidaklah dia tak dapat menunaikan sholat subuh ini melainkan karena beliau melakukan dosa. Al-ma'asi yajuru ila ma'siyatin ukhra. Maksiat itu menarik kepada kemaksiatan yang lainnya. Jadi orang yang tidak bisa bangun subuh itu bukan berarti dia tadi itu kurang tidur. Walaupun dia tidur sebanyak-banyaknya 10 jam dia tidur, tak bakal dia baca bangun kecuali dia meninggalkan dosa. Jadi hal yang termasuk membuat dia tak bisa bangun sholat subuh adalah dosa yang dia tunaikan. Al-ma'siyah yajuru ila ma'siyatin ukhra. Salah seorang pada zaman dahulu, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ni banyak berbuat dosa. Aku ni banyak berbuat maksiat. Tapi kau tak pernah azab aku. Kau tak hukum aku." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi pada zaman itu, "Wahai Nabi, katakanlah kepada orang ini, merasa tak dia aku hukum dia dengan tidak dapat menikmati ibadah-ibadah yang dia lakukannya." Artinya orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia mengira dia tidak dihukum, ternyata kita dihukum. Ternyata kita dihukum dengan tidak bisa menikmati lezatnya beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu seorang ulama, salah satu aslafnya kita, dia kalau ngaji ngasokan madu di mulutnya, saking nikmatnya beribadat, merasakan madu. Makanya beliau nandak ngaji di siang bolong hari Ramadan, nandak dia ngaji, takut rasa madu ini menyebabkan batal puasanya, nandak ngaji dia. Jadi dengan ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini bukan artinya kita tidak dapat hukuman, berarti udah itu ternyata kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak dapat menikmati ibadah-ibadah yang kita tunaikan. Mungkin menjelang bulan Ramadan ini ada hal-hal yang harus disampaikan, terutama bagi orang perempuan yang memiliki godok puasa. Ini harus diperhatikan. Yang memiliki godok puasanya jangan sampai masih ada sisa godok, masuk Ramadan selanjutnya dia masih memiliki utang. Ini dia harus godok nanti di tahun depan dan bayar beras.
Kalau tak digodok lagi tahun depannya, maka moodnya bakal double lagi. Jadi ini hal yang harus diingat bagi seorang perempuan sebelum dia memasuki bulan Ramadan nanti. Masih ada waktu di bulan Sya'ban ini, godoklah puasanya, jangan masih ada hutang. Walaupun di pucuk 15 tak masalah, kalau untuk menggodok puasa, godoklah. Kemudian hal yang harus diingatkan juga mengenai puasa, mengenai niat. Niat puasa itu wajib setiap malamnya. Niat puasa wajib mabit di situ, wajib setiap malam. Namun Ibn Hajar mengatakan yang bagi, bagus, ahsan, sunnahnya. Ketika di malam pertama, malam 1 Ramadan, dia niat untuk berpuasa sebulan penuh. Karena Imam Malik di mazhab Malikiyah mengatakan puasa Ramadan cukup sekali niatnya di hari pertama. Berniat sebulan penuh. Maka kita yang mazhab Syafi'iyah pun diam bagi untuk berniat demikian. Nanti di bulan 1 Ramadan, malam 1 Ramadan kita berniat untuk melakukan puasa sebulan penuh. Namun tetap kita niat setiap malam. Jadi agar kalau seandainya kita tidak sengaja lupa, tidak berniat di salah satu malam, kita sudah ada niat, sudah ada bekal niatnya dalam mazhab Maliki. Oke, kita niat taglid. Begitu juga Abu Hanifah mengatakan niat puasa pacak dilakukan di hari siangnya, tidak apa-apa. Nah, kita taglid juga. Walaupun kalau seandainya kita terlepas niat malam, tidak terniat di malam-malam, maka di siang bolongnya kita niatkan juga taglid mazhab Abu Hanifah. Ini hal yang kedua yang harus kita ingatkan. Kemudian selanjutnya zakat fitrah. Zakat fitrah ini hal yang harus diperhatikan anak-anak kita yang sudah bujang, baik lanang atau betina. Anak kita yang sudah bujang, baik lanang atau betina ini bukan tanggung kita lagi. Jadi ketika kita mayar zakatnya, dia suruh niat dewek. Atau kita selaku ayah minta wakil sama dia. Kau pun wakil ke? Kau gek ku wakil ke? Ku niatkan zakat kau ini di sini. Kalau tidak cek itu berarti budak ini tidak bayar zakat. Karena dia sudah besar, sudah balik. Ketika dia sudah balik, tidak masuk tanggungan abah ibunya, baik lanang ataupun betina. Ini hal ini juga termasuk yang harus diingatkan. Jadi seorang ayah ketika dia tadi bayar zakat, nak bayar zakat fitrah, suruh anaknya niat dewek, nah ini beras kau, niatlah. Atau abahnya izin sama dia, izin ke aku untuk, wakilkan aku untuk berniat buat kau bayar zakat fitrah. Ini juga termasuk hal yang harus diingat. Kalau untuk bayar zakat mal, biasanya di bulan Ramadan banyak orang yang ingin melakukan ibadah yang berlipat-lipat gandanya. Maka dia zakat malnya dimanfaatkannya lah di bulan Ramadan. Banyak yang itu. Tidak apa-apa. Takjiluz zakah namanya. Kalaupun dia tadi itu belum sampai nis haulnya, belum sampai waktunya dia untuk menunaikan zakat mal, boleh dia dokin ke. Misalnya dia tadi itu zakatnya kaget habis Ramadan, 3 bulan habis Ramadan, tapi dia pengen pahala yang besar, dia nak dokin ke di bulan Ramadan, tak apa-apa. Boleh takjiluz zakah, boleh. Asalkan dia kaget di masa tempo, di masa haulnya, dia masih selaku orang yang wajib melakukannya, dan orang yang diberikan masih berstatus orang yang layak menerimanya. Baru zakatnya sah. Kalau nantinya orang yang menerima zakat tadi di bulan haulnya, di jatuh tempo zakatnya tidak lagi berstatus orang yang layak menerima zakat, maka zakatnya tidak tertunaikan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan orang yang menerima ini, apakah nanti dia di masa tempo zakatnya wajib ditunaikan, beliau masih berstatus mustahik untuk menerima zakat. Kalau iya, maka sah zakatnya. Nah, inilah hal-hal mungkin yang harus diingatkan. Di sini Al-Fagir meminta maaf kalau panjang. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair jaza apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Al-Ustad Hamidul Labib bin Abu Yab Abdurrahman Abi Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Mishab. InsyaAllah kita bisa mengambil manfaatnya di dalam ilmu-ilmu yang telah disampaikannya, terutama ilmu fikih untuk menjelang di dalam bulan suci Ramadan dan juga masuk di dalam Idul Fitri. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kami atas nama panitia Musalla Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah khair jaza
dan juga kami berterima kasih kepada donatur yang telah menyumbangkan hartanya, dan insyaAllah Allah yang akan membalasnya sebaik-baik balasan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditambah daripada hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyukseskan acara ini. InsyaAllah apa yang antum berikan kepada kami, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan lebih baik daripada itu. Dan juga kita yang pada saat ini yang hadir, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan seluruh dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang pecinta, orang-orang yang saleh, yaitu termasuk aulia Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pandangan khusus dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta satu hidang